Yang sopa ya pibaroki paroloki parajor sasisen syakisau ayom. Menta kasamoy, bona penang kinong pait football setelah kepertai. Habaki saki ya ka jingya la kai jong kitim kum ka Manchester United, ka PSG, ka Barcelona, bar ke Juventus. Ki kuat bar yo ya ka jubam na kam ta ki jingkeli jong ki badon haki jingmut jing perkhat. Kum no ka Barcelona kan ya la kai klem u Messi. Kum no ka Juventus kan ya la kai klem u Ronaldo. Hato u Lionel Messi nyalam ya ka PSG banra ya ka nam jom. Bat hato Cristiano Ronaldo unyalam ya ka Manchester United banra ya ka nam jom. Mano ban kam ya tap bon gol na ki klub mai jongki. Baru ai uban kam tebit hapadang u Lionel Messi baru Cristiano Ronaldo. Haden ka jingmi rengkat jongki na laki jongki klub hakajuk ka samoy. Ka jingi compare hapadang u Messi baru Ronaldo ka ki imbiang. Ki breu ki kwa ban ya nudior. War ya ki ki barit eru. Lightly ki jubab mengilayo menne gamit. Bat sakaway ka jubab nginyo menta gamit. Menne gamit nilasaki ba Cristiano Ronaldo udah tap sikol na ka Manchester United. Haka jingya la guys dang jong haka Champions League. Bat ka Manchester United kalamat ya ka namrem da iwe la ar hakamat ka Young Boys. Ka klub ka bana Switzerland haka met ka ba Cristiano Ronaldo. Uyala kay haka sin ka banongkong haka Champions League. Haden kat Arsenal ba ulawan paybiang sa ka klub. Haba pai pa sa ka Juventus. Kabayala kaya kasen ka manangkong haka Champions League. Haden ba Ronaldo ulami no anaka kalamat ya ka namjob da ka ba plem da lailanot ya ka Malmo ka klub ka bana kari Sweden. Haba pai pa sa ka Barcelona ka klub ka ba Messi udang mi no menta usnem. Kalamat ya ka namrem da lailanot hakmat ka Bayern Munich. Hakasen ka manangkong bakayala kaya haka Champions League. Haden ba Messi umi no anaka. Nginap saya kaway per ka jubab sibit kamit. Haba ka PSG kan airing Persia ya ka klub Bruce. Ka jingkeli ka bang nginap kalong. Kumno ka PSG kan yala kay hakasen ka manongkong haka Champions League. Haden ba Messi ulapan yaso bat ka. Bat kumjoru kumno Messi unyala kay hakasen ka manongkong ba umi madan na ka PSG haka Champions League. Kum bakalalong haki sibos nem. Jingya nujor hapadang Messi bat Ronaldo kalong kabapahan na kamenta ka football namar kawan ra ya ka jing sutenat ya kinong kersian joki Ronaldo bat Messi ubadon ru laki jong kinong kersian setlak ka pertai kilawan ra ya ka jing yatai ka nambah haka football namar kinong kersian joki ya kam ya laki jong ki rong ya lakai baki kersian kum gibat bitam haka pertai kinong kersian Messi kin kam baik ba Messi ulo ubat bitam haka pertai bat kin persyang baik ban pensisa ya kata bat kinong kersian Ronaldo ru kin la komjo wala ya kijing persang jong kiban pensisa on don uban aya karai henrei kan ka dibit ka daiban yat bet sakman tangba akarpa ya peki baju pa ya video akan ka channel kisah ayam aba piyata ya lani fiya nujor hapadang Messi bat Ronaldo wad jumlin ban kento simet yano lani ban penrem simet yano kiba piyata ini namar wad ki kendon anru ki kang ya kata pila ban yanu jor pila ban ya dibit uai ubakam tebit hapadang jongki henrei ban kita mat yong yano kalong ka ega ka ba pim dai ban lai te paralog parajor yai don kat ban ngi hakani ka channel namar ngin persyang banon ra ya ki benang pensnul tenat syu ya pi haba pi ya ka jingi ya la kai football tadado begini sembiang hakawai par ka video ku play sibon.